Ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong, ringkat ka RAWA kala Pynlong ya ka Intensified IEC campaign ha Umsning, ha ka basantali ki school, kila yashim binta ha ka folk dance but slogan competition. Ha ka folk dance competition, ka Nehru Memorial Higher Secondary School, kala yora ya ka nam lakdu, but ka St. Michael Higher Secondary School, kalong ka baar, kat ba ka Sati Raja Memorial Secondary School, kayo ya ka kerdan balai. Ha ka slogan competition, halor ka theme Know Your Status, ka Evershine Secondary School, kala yora ya ka nam lakdu, kat ba ka St. Michael Higher Secondary School, bat ka Nong Thamai Presbyterian Secondary School, kiwan baar bat balai. Hadian ke jing elek kai, la Pynlong ka awareness program halor ka jing sapriang jong ka HIV, AIDS, bat kumno baniada na kani ka jingpang. La ai jingkren du ba jam shaprang, program cluster manager, bat ka Hynñiewtrep Dancing Academy, kala Pynlong ya ka jing shat hasurok, ban pinsyai ki paidbah Umsning. Ki nongkit kam badon lang ki kinthop ya ka kong balakin tiu umba, Presiden RAWA, bat ki officer na Meghalaya AIDS Control Society, bat Umsning Police Station. Smell it in the air, cause I've been in the grave. Ini bang pa ang siya na mga jong ano kay jong ang ilang niwer ha balay because life is beautiful day ipa panin iki dan pa bang pule dalam kay jong ba dan kajing kumban ng doktor ng engineer dan kiba pa ang uya ang long kiwe jied kam jied jam na siya si pahay jadi kalau bahas makan ini kalau kita nang ta kuma naong English mana ketika jingwai jingin kalau kebalupan baik ada lagi jingin kalau kebalupan kepada bang ingin penjaga kan